for me, well, it's not trying to catch the biggest tuna, it's about the whakaaro that you're putting into harvesting this. Ko tēnei mea te hautapu ara, ko te whāngai te hau o ngā kai kia Matariki. I roto hoki i tērā whāngaitanga, ngā manako nui, ngā manako roa, te iwi kia Matariki, me ngā hua e hāngai ana ki tērā o ngā whetū. Kei te iwa o Matariki e tahi whetū e tino hāngai nei ki ngā kai. Ara, ko tupu anuku, ko ngā kai e whakatupuri ana ki te whenua, ko iei ki ai, ko tupu anuku, ko tupu arangi, ko ngā kai kei runga i a koe, e kia nei, ko ngā kereru era, engari ēnei rangi nei ki te whakamahia te hei me era tūmomo kai. Ana, kia Waiti, ko ngā kai o te wai Māori, kia Waitā, ko ngā wai o te Waitai, ngā ika, ngā mātaitai, he kūtai, tāmure, teha. Yeah, so we set our hinaki last night, come back in the morning. So that's us at the moment. My, I suppose, equivalent to a pātuna, I decided to start releasing eels so that we could gather them for ceremonial purposes, and when we need them for kaupapa like this, like Matariki, we know that they're in here. Only harvest from here for Matariki. Yeah, a couple of nice eels in here, but you know, I'll just take what I need and I'll let the rest go. Yeah, so it's Waiti sorted. E kei te tino whakaia mā te katoa, tēnei kaupapa. E whakanui ana tēnei ngā ahurea huhua i te ao. He anō tā tātou, he whakatutuki i tēnei kaupapa, hei tā te tirohanga Māori. I'll give you a little bit of a... We've got our tāwhara kaiatua. We're yet to get one more kereru, and I usually engage with with our weavers to acquire kereru. They usually get them for the feathers, for the cloaks that they make. Ka kapi i a Matariki, ngā mea katoa. Ka tangihia ngā mate. Ka whakaarohia ngā wawata, ngā tūmanako. Ko kapi i aia te inamata me te anamata. Ko kapi i aia ngā tūmomo kai o te rangi o te whenua o uta o tai. Ko whakahuihui a Matariki i te iwi. He tino hirahira ki au tēnei kaupapa a Matariki.